Kada upoznaš najtamnije delove sebe, postaješ najjači što si ikada mogao biti. I tek tada nastupa pravo prihvatanje onoga što jesi i onoga što možeš postati. Tada nemoguće postaje moguće, jer znaš da više niko nikada ne može poljuljati tvoj stav i tvoje mišljenje. Ti si tada svoj na svome.